بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kuzi watukufu andani bishirani khair maana nikaondo mlio au mazi sanata za dunia watukufu uskwalelunu tifa tartibu rijal hadi simbabi haruma suije kaungeru hususu andu lohunu ikao ngerijilao hina wakati suije mwando de aferi hizo nyikumbi ikao zambabanu kangarono hatwarizi njika ungajujiri kwa juzi wabiri mna robo ikao iladhumur hashirishane ngamjonji ambavi husu ila namna iriloa mazirezo zinu uhadazi na zi problem ikao ngaraziparisa ubanu ikao rihondo rumzaza hatu ikao haundoni problemu husu zirezo zinu ngamjonji ambavi reshelizane ambavi ila namna ya humdungano harumazila dola ikao ngazifanyishi hao harumwa yensi inu izo dezenu kutandaro ndoni izo dukta mwadu amadeli na mabiani rikau zirongwa abantu husuze nyukumbi ikao ngazifanyisha hao harumwa omjihun wengi abo sikanzano ni sukana usikwa juzi rikana mtaza hatu ikao rikahamba kana na rirensi odo juha rifanya nyikumbi rela wa duzurdumate wandu wenji wakaurona mabala sisi rilemewa wandu wenji kwa tuhafili hane maisha kao dorilona wanu yaloma zero shanga mwanauzi jitihadi kao dozi rizirenga wanu rijoka ngarijao tabe mirongo zikao ngariju ruda piziwa rijude ziwa shangara aminio kana inu dawa ukangamia mjiundo kangami hazini shabana range pozi hangu na ruhusi wakamjujo vuma tsono kanga mfanyu na directe woi ili ni message rielewa sonsi pia dukana usikwa juzi wakamzaza hatu waka ukumbi hunu ukumbi uo wede na uhisaruma 2h du matin yeye ngone sukana hata 2h du matin ya kauroha wauriha wandu ngo yabo randu kwa jade place hadiri ngone zahe wenda onziani haparsa mwarabu ya balagari amwambia kana pashia mzazema biokana nsina ujoni pashia ngamodo karibu bana avance wala marabuti na dabala le gari msengelea pashia ambaka sina ujua ni pashia banga mudu karibu baada hapo wala mzazi avance huenda ya marabula habala le gari nda avance hosoni hazia le gari hajamu msengelewe mzazi hao nokana wala hazia le gari mujom recherche mujom sahi wakamna nzia wetso bala mzazi habiru huenda ili yake ambana ngunzao hao ya tawe wala avance ngusaruho mzaziba hafanya taratibu kama ya rambio ili yatawe hao wala ya wanimzazi ya hawa harambio hatawa na mwangalia jala madio njoo kana juzi wenda hata wakafanya ukumbi Dimash wakati kao yele ndio wakawa daliko leo rokoda muhazini wakawana watoto wakarumweza nyikumbi hizo huyo si haki watu binadamu na rirensi babano tukana bano zengozinu kajejo kazo njema ikale wandu wakebano wandu wafurahi wandu wafanye nsabu wandu watabu sowana shanar limite bangar jukanga sarmansi ya danger na mangalia fera madio mwarabu hamandu weka haka wahenza zeu yaka nafikiranga nonga mjokana masihu hamanda yayo haina masihu yodo bahanu muheni mru mwenza fikirambi mru wapeu ya kuzirumia mwizi ya ujuha 2h du matin de hahidi mwizi yani heni mru wapeu yufanya upeu wahi masihu ya bangar juke karender kansa mukumbi namna ila tamasiho namna ila ngamjuka ngamaratona magari wanzo wa deplace wa dezao zi ajalizo ngajupa parsa wadaze wenji ngijumkini shamridi ya zingaro kwa dhahabu au mda zingaro viole wao yafanya rogeso ndio mfano ndizo naambia ni bana lokana mrunzaje ala warumo kumbi 2h du matin ya mengodo zahi wai de ali para jana kaunambia yokana meni sikauhambia ilizike msomo wando jina wajuo kana ngala dhimuza ngozinu zilimite bamimi salamu na mtukufu sana gosatwe kajakana shua yokawe mri yafanyie mwanahe abala dimende alibe wayahenda ndende alibe habaki bala hata kanga mjoka rumo do group wanduwa shibwa kansar mukumbi hata sijisangawe juzi bane sana niza masiyo akaanza feta tibu ya rohe yende zahe yenda hunda jaliyo hakozo muhono zimbi hanone so muhono ahe kana umuhono kozo hasibabu kana dezenyikumbi hizo kana juzi ukumbi ukwisa masihu yonga muamiru kanga bubanzi ya wandu watujue hadisi hiyo
yokamzaje eju hambe ngonzo wende onde mndu abale gani ambe pashia ambe pashia ambe katupashia ediazie le gari hosoni ili ya recherche mzaje walaidi amfanya rongo sondio swaya muhibia ukartujua imzaje hawo ya kuzumhono yabgara le dawo muhiri salam irshad benisa yabo hizo lazima relewane kensi wanro izengozina ndo kensi wafanya mahadisi rilimite yoka ukumbi no fanyo hata 21h-22h uhise ilirtaweza ajali ngasarmansi ya danger rijoka na tagawe harara yoka ne tujo kirimke bala wanro bale gari wajibala wajimaske wajibala wazube bala waragele kesi la wao vitajali bala zengoizo rihafiliha garwana mbanga simu hatu nabo garwana uzi danger hizo yoke tikandani ni bitimla message huu sina ukamle haku zenukto za misabano ngambifa taratibu ni vire haraka ilirelewe message ndondo amrepete ili ni rohe ama message ni njiro jina dukana kwa juzi waka ukumbi hunu nirikao zaba kazanye kumbi za roba kata masihu nsi njema waka ukumbi hunu ukumbi ukahuisa ma 2h du matin waka mzazi yako ukumbini hala ukumbini ngodo zahe wakaka karibu nela salu bana kuyenshi wedo zahe aparisa mru haimisagari ambahize mzazaba nsina ujua nipashie daga mwendo karibu wala marabola rudi hava sasa na mdungu pashie abazina ujua nipashie mzazende hava awla marabu habala gari ndava soso ni hula haimisale gari haroha ili jatsahe mzaze mzazewe muna kangu jo msegele hapa tartibu ya biramu mnetso ili yake amabala ngondo hao wala hava semu saruho bahenzaze mwanzo arambio hanja hao hakozo mhono buya mwene mzaze hao hata wahende zahe chakaja mdunga mzaze alhamdulillah hajani parasu kwa jana hana mdiokana tsumbani ajali juzi na iyo ya kwezi hao kumbi habura bakata masihu na rizier kensi waze wahatu wazaza hatu zoti ndo karkebano keno wanaro furahi sharikensi limite ritaweza ajali bali leo laende hao hakozo mhono maudu kartujwa wasaya ujombango ndo ziane ndi asasa nyonsingu ya ulawa au ya vielewa ujao jekensi rudabajao na aboze mgo hizo kabati mrulo abantu haundo ni ajali banu rihafili hauri juha rabakanda rujora mejao na rujoheri shemeze shasuto da azar hafili hakana ini banuga ajiri komori yodo rujora ramba manongo chiziru ndaban karja parombe marongo ikawiyonzi ibunge narpetati waze wahatu wazaza hatu zinongozinu runde shawiri rijukana ishawiri bishonasi rihadisi wene mrulona mrumshe mramli mitemru mshikane ikango do abakar mokumbi hata menui kunako enda nabo ngejukana mziro ka yengo zonde yali be ngo zo maudo de atisha le mwana hai yabo yoro go karkensi wazima wando kensi wa hadisi kidwabana waze wahatu urona do maulidani wando unde taratibu wa urongoa au mkensi pare wando kensi wa hadisi zima shuli zinuka ngazifanyishi hao wakevahano wando wanzihe kwa karjufanya shuli balan fulani isuvewa ijuloke shuli yani salera fulani atalera fulani ili hifadhi zila amali za hatu nande ze dhahabu hifadhi ila namna hifadhi zero wa hatu retijeru ndugu msajaja namna inu eni mrogondo afanya ukumbi huisata sashenda huisasa nane maudu zinuzi jiri yokana wei hao hakuzo mhono kartujwe za saa juka mjiri salamu fundi wangu fundi Mustafa nafikirikane mesaji sivea na mumbo mungu emadhamana anu aritende abantu zinugozinu wazunde shawiri ili ritaweza hasara nezi ajali kama gizomonziani honu na arwensinu watukufu ngamjio hamu mesaji ya saya ngabotwabia kaungizo banu konga mwanao kana haina saya wanruamana obanu rekada sima aktivisti rekadu waru kongo obanu ngasibazima wanrade hama ami haina samredata ngwangano na mwanya banu kuchamba mjotoa video mjotoa vokali asibabu hindi dokanga sivanu rekubana no ka ami wo manzanu wa mru ndugu jojo laula mru wango jojo data wambe makali makao katsudungana ujao zopia ngazijiriwa mu internet yenu shaze twabiambi zo kanrade na hii zinzi kansine mafrika imafrikendo akufanya ndugu zino doko ubesha invitation urende hami wa hai ahambia batani hau pirate bala haduzi sango za mali sisi wakomori karanzori bali yo mwendo huo yende mani kao narikera deni mraduju kana manusu wandu wazima si wandu wa sheo si wandu kwendi mrepu hasheo yuwa na haya rikera kajala fundi Mustafa Saidi fumbunige vanu rijomba Mungu mfanyize nongo zino mdozi ambayo mweze darasa za hanyu ili wandu waelewe yokana leo narudunga na mwendo wa kisilamu harumeze nongo zino yokana leo ngojuju hadisi na nongo leo na mruvanu
ujujufanya ngondo na chamta tidonda darajo kango mano na mndu baba amjotoa video amjotoa vokali ili uteumani ili usalise mndu ulupumrisha ala kulli hali bengwa kama bao kana ya hadithi mtu mabukana masatara muslima satara Allahu min kiyama tidiru mia nyinde monao shange la dimuru jukana baneni saulondo na moya Jehova no kubarukai ami wahao yalova no mjo habari o hadisi mo partage rongo shaju kana ngela dimozi le hadisi lo na mwenye nyuho zisinde daraja zo kango jomole bango linu ujodo mena stokanga mjoto wazi video mfano kasina mzaza hatulovana ular mumjo marseyo haja garma internetinu hajua mru ikawa mru henda mbiokana hao ikoni na mitsamihuli baada hapo wakansi wado hadisi yeye kajaparo mabyarongo mbiukana imanambe kajaparo mabakana toa mafoto na nupare video shawu hadisi hadumni kafikira juhal swali elera swali jana waduma madumni kafikira jema wende hata wabaka kwa julo lana wala mzazolo vanu hakubaluka kweli yemoroni na mitsamihuli hakaudo yonda bahiru adumsaidia yofakalaza ngozai wakaudungana kiwazima shayende daraja hata ula mzazi wala adwanza jue haparusokana zilandrabo imanamme wala yetimoroni na mitsamihuli shaula mala fulani buyajamambia hatawa wakahawa mzazi hawahala tama pesa ahuluzindu akamwerea akomtsasha na kostumu na jana zila pia mwanamme wala atsokomabia ngapo hajaju warugo zinraji na kumtunu janza bebanu ka we hadisiru wongo mruge amiwa hangu banu ujue hadisi yabutino kansinto wesiri za wandu kandi zora zori tawe mtuno jana beka hamba jao sino jana beka hampa nzaze hampa sana jao shagala dhimwa basainu si warulo banu kabrugu ko amiwa mru banu tamramni ke daraja kana ro hadisi mnafa tartibu ajue ewe midahu yewendo yewanyudahu mrake no hakikifu ngemrajo kanga muhadisi mine mroi haba kalima fulani shika mdu katwenda makalima fulani kaga rujolo lana hauri sedilani haumra latse ya latse mvu hawya penjao rujuju hadisi lana mdu brakene ze limiti shilo kana le umra jerke banu gar hadisiyo rijer dabane banu wake wana umekanga ndo internet ila najue wandu bala ndo hapo hama pesa wake wana washoka mnanje mdu bala ndo mambo kwa watu mala fulani na zilandrabo mijao haune de bala na mrenge mdu wala makalima haune mrenge video haune mrenge mafoto beke mdu wala banza hezeji ngamjombe na soka mjoto wa foto amjoto wa vokali ala kulli hali simesilamu narkera de wakati armazerezo zinu lidorongozana banga bandu wengi walembelea waredwa unai harma umdungano hatuweze rezo zinu nazinkeja kaula dimu rikeno mwendo huo simesilamu wadoka na baraka ngamwaruko kwa tayari rizambe ukana hivi ema na watu tari hivi pasko yode fikira webalia jeridungane banu yokanga mwendo harma internetila naki ami wamru banu ni dumu hadaya no baja ubamjonda mali ngamjofenjao izoti pia za mbezuka sijirio banu ngamwaru wajumanu wabalau mwendo namna hiyo wengetika mjabanu jenjani behemna message huo ili rinabula neno rondo yuka umdungano lo banungo umdungano wa hatwari ngamona hata sisi activisti mreko mena sema nyanyangwa mungamina video na wezi video hizo video ikawa leo muhadisi leo na mnu umuamini wanunga bonga mina makalima yao makalima yao ngombo hadisi leo na mnu kumwamini ngombo makalima ala mdu wala ngombo makalima habe shamba activisti ili hapo mdu sheo zetwabia zunga za bishao banu leo mnafanya taswi kama Mungu hadisi lena mndu mnafanya taswi kama Mungu ero mndu vitasio kama Mungu amiwa mndu radio mndu rangu mrati chobeza haraka mndu abeshambe vitasio mradi so hadisi lena mndu mtolea mbaja ubari mkomori si wakomoraba hayi ngar aminokana ramba sidini nzima dini ya Kiislamu shanga muaminukana izorabo zenwezo zibadili ngamona umondorlo nuho ngamona ili jibali yao ngamaaminukai dini nzima dini gizo zinji karikausa heli mduloba ya do harmaze ze ezombozino ya dojo hele dao ndati to jilele sajao banga mwana za parizino banu ngamona ujuzi ilapo kali da toa bani ambamdu alalale mwanae izo pia ngela tumwe ngeza hadhari kafikanga mihazini shaka mwandu haku amba haraka ili message yangu ijubeze hise njujona ngemba hasi nafikiri ko pande wo hisa ngamjio armo pando rajena arumetsinu hende mrajojo fanyezo anzao batonokana mrazi wono sijojo kondani hangu kaka swali sijojo kondani hangu kaka nifungo tsungu sijojo kajao shasisi mesilamu makususu da swakomori ko juhari amini yokana rishi ya mguna mtume amini batonokari waono ngaridungu ridungu rijuhari ritula muzioni rijuhari wono namna humdungano heza dola na chao ngabo dola fanshapo mjiuni ikawe dola hiyo kamfikirukana ya dola ifanshi hakomori wandu wao waje wakaonyesha harumao mji wa Marseille yende hata ngamjoka na dola iliyokari iliyoridhiki
garujujo huelewana bana garujujo kakarelewana yedola yuende hata kabja kama elewano ola mwanamshe hedado puwa mru hadopuwa wanawashe na wanru wemena sola mrumme yede hata wambishi hano zahi mrumme ulane mrumishe zone wadani hula mwanamshe subuti hamunguli yai mwanamme wala simwa hakaukansi akablala ramakanate zende daraja mbitiza hata ngabo mru kazi ulo dimani yekazi huo yekazi huo hajipermete watino kaha pare mrumme wilo hunu yukana pano mrumshaho ngwanzofungwe na mrumme hakaza fa taratibu ya dom ni kama surufu haraya hapo yakaza ponzia zingare hede hata hambe mrumme ukana wewe udwenda wekansi wamba makali mkane kangola lonami wodola wanrogo fulani za kimastajabu harme wazia hangu makaulu sime silamu karanse tobia yinu baada hata yijiru kana wala manamna adwenda tanabaha parasokana wala kadhu lohula hasubuti hala hunumato habenye dola habize mwanamshe wala batinoke mrumme yazi jua mrumme hodo jua parasoke mrumsha halolo izo tobiene umwe dwenda wala mrumme saka ya mrumsha ya doma miukana varu wewe hode go kantu wa mbokane kango lalo nami wodo la wanruko fulani za mastajabu arme wazi mrumama miukane na mbemru ya hambia haromambia hawe akanza fa taratibu ya hode maponzi zoke mrumme ula rohe ya jujufanye zwanzao ola kadhuluhu la hasubuti hafa taratibu kana ya fusule dola ila ya renge mrumme mrajina ya mnike mrumishe ala kule hali watu silamu zoka zirendo yawe message ma bana kadhar kusudi ya mwende kadhar kusudi harme mwanamme ne mwanamshe sisi wanroho leo mfale wote limfabaudu narujukana leo mi mwanamme na baga mnalo le mwanamshe na nanzi mwanamshe wala hata shana ndunge ze mgoza lazimu yoke ikale onga nalo le mwanamshe wala na ntunde yeida yahi ibiri yewe hafungulwa yewe ija shansi tobala pupa lukana bunanzo mwanamshe wa ina nibesara kanimlole babu mundu akarma zina we mwanamshe jokabengwa hubanda ya hufanye nakri hata hulolo watinoke mrumaho hufungua watinoka wajuliziwa jokabo mazina na huko mbogo haruma dola sisi wandu wala mafundika wandu wafanya uzanongwa zinu na mremnyezi Mungu mdatitsono kanga mjoni kwa bahasha mdatitsono kanga mjoni kwa bahasha shanjwa kazanongwa zinu zufanyishiha ha sharia sha Kiislamu shaka tufanyishia habari mimi nga mwanzo babi mikazi nga mwanzo yodo bandu message na kadhani vile sido kana ngamjio entre ya ndugu za prive za mrume na mrumishezo za mbali kama mrume na mrumishe ujwa kuelewana ujuka kuelewana sha izona nzao ndukana wandu wana roheni mragaze mezuri yokana mrume nijuke kana lole mwanamsha la demani tunde rondo we mrumshe yajuka kanga ndongo mwanamme wa yalole salam zikwangu wali tofiki ngandongo mwanamme wa yalole shana njukana ekati zifanya watina njia za kisharia yoka sila waharumeida yamonga mtungona nafanye zina shariti jo iriti decide na mnaino na baga dora fanya za ngozinu ba umuhimu mwanamme la karatumanzi alafari kwa mwanamme yatemwanye arumola kadhi ya menyedo la hiyo umloze ba harola mwanamme ola katumanza gudobire mdeya ya baja aliyati ufitina wehola kadhi bahenda dizwa gerehere hakubali menyedo ola hambiza na we kadhi lazima ya parehu kakatuparse mwanamme lazima pare anuza hema na mme ya wajulize atukendo la inu kadha ngaranzo mwanamshe ya lolwa ya tunde kajaka ulale na muda fulani hamu muda mezimiraru kajaka mbamba hiyo ya tunde zabari ya tukumbamba hiyo zila pia zikensi gese la fanye dola ya mbize na mnumba jina chasibu kana kama msaja janamna inu banga simanga ndugu fanye zwanzao ya mbiziwa chanara sheleukana wenzenu ngozinu gela dimumda zifanya hahura Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu karatummona Mwenyezi Mungu uri amini komsa gar aminu Mungu ka Mwenyezi Mungu habari swali Mwenyezi Mungu habari rendezema Mwenyezi Mungu habari fanye jao Mwenyezi Mungu habari kejao ba chakabati mrumono wengi ritiwari usilamu rende hata dola la mazina ridola zina nuisharu muharamu shalu mwanamshe godwa lebeze mwanamme huo hadi hablebeze umazani wangu hadi hablebeza mwanamme wakahunu hadi sumucho paroma telefoni garjo huwa vanu hadi hobajao vanu jao katina tranquilite wanzonde hazini vanu wanariti wa hao ambao wa magada anizibata si haki wanashahatu narikera wanashahatu basi haki unti mwendo pano gendo daraja wakati rehense politiki bali
irido jirongoza njamba gamina kili ngamjokaga ndongozo wa mafundi wangu na ndongozo wangu neno mfano fundi wangu fundi Mustafa Saidi Fumbu ninge banu ufundi wangu zuki wangu uliona daraja zinjihana mimi unge banu kunishiliyo kabatima rongo ko mujibaniye mumtukuza ye mfano hahe dena fundi Abdul Karimu njambo mafundi wangu jina sidena mna hiyo shan amjamba wala nao mfano hao mfano mwema yokana kwa jona kama shiona hao murongo banu wakenzi waishie wadunge wajujurekebesha mduka zile kalima wabale njema babiga mshukuru fundi wangu fundi Mustafa Said Fumbuni na fundi wangu fundi Abdul Karim wori dunga bandu zinrabao wakadona kanga sina daraja hauri somo haunga sina akili shauri dunga uje warirekebesha wakati wengeti kadhani venzi message ruzini hau haraka wakazi video zinu ketula de mrado la 40 minuti na saa kamili ukanga wajushinda wakenzi wadunge kama tujushinda changela dumo kamda jaba na besa sela hizo rongo wanadamu muelewe hizo rongo za jirindi za jirindi ile wanadamu pia washindwa kihashira amaza rongo zinu amna natanga dukana tandisa ukana hadisi na hadisa bano hadani sujet tandisa rongo za usukumbi hata juzi bano afikiri kama wanama wahya bano wakazirongoa yokaze nyukubizinu ngabo hatwari zinyukubizi ngabo hatwari jelu kabisa kauzamba yokangabo hatwari ti johanza ni message yenu yokanyima dhamana wadeza hatu bahatu na mrengemezwiri ila namna yofanya za shughuli zenu bakasima la haki hatwari kasima la kijeni kamjuka na zila saloma la zilio si karti karibu kaso pia ngarsogwesh arma emirayo shangare shohule ndukatsuka na gari ndukonzo ende bale de alive ndukonzo ende apate karbon kasir fanya retar hata ndukonzo ende zahi imarundada yano dukana mzaza hatu adoroha ya rejoda wani hai masio baada kajaka na gari enda undumana da mulo na gari maharabu hahimi wanzo mbahiza za mvu au miswa mdungu bi atandaze hawa hakozo muono ala kulli hali na rejedi ngoni rengemezuri za ngozinu rifahamu banga sarumati ya kijeni deja kama harara yokana leo garjuju kama zenye kumbi wabale mizinga wajimaske wajawa jarifu warifume au waregeze mali wadeza na rifahamu rejeni ngoni waze watu mzirongo wa harma maulida mzirongo marengweni ili regeze mezuru kana garifanya ukumbi na wandise 19 mathala na 20 uhi ani hata 21 au 22 uhisi mathala na 18 hata 22 uhisi si viro pande huo si njia upande wa heula namna humdungana na rifahamisha ila namna udungana bana baga sina mwedo ikawo mwedo huo unu mwedo ikawo wandu ubalia bano de Afrika odu ado bano wajao bano wabesha ndo invitation waje ubabaise wabutinero goza mrume na mrumishana jana jabu waje maudu waje hatokane kakuja jana mberu fulani kujandika mberu fulani ngamjutsuwaze ngu omwedo huru urengeswa komori garubalao bano gamwonao kahinisa mdadashi dano na mrubano udoma biokana ikakuja penjao ngamjutowe vokali ngamjutowe video ala kuli hali wotu silamu madoka baraka siviropa ndeu sinjio pado hema nama ikao haide nao utabihe roho ya koze roho kanga mjoka na mwanadamu mruna kena mali hata shabani haina sayai roho ya mwanadamu ikozao bala mwanadamu yetu menyehezi ungu akanasuru ambi kashindudungana no wangu ili alitoka babaifu nezoti pia ngarenda nao vanu dola mrujuza atawana kume ekakabati mishiliano roho yako ngekozao chawa zia utije ujiwe roho yao utije timpaka nduangane timpaka ndua karma mashaka nge manama we hajalo na mwanamshe wakabanga mjoka dola yuandu chohelewana kujoka kwa lewana keijakaya enamna hiyo shaibiri malapizo na menasi na utabishe mwanamme woi na baja hata ngabo baadhi ya vokali razishi ya mimi tizishi yo matoni hao mamishoni yangu yoka haka umenase banwewe ndio amba kagola lunami midola wanugo fulana rumwe wazi hangu leo jao zuti njema mwanamba muze hambando aharaya mwambia yende daraja bitino bitata mwanamshe ndalo holo watunoke mwanamme hajua ni mwanamme hakanzado nike masurufu haraya hanjia zokana kanzonde ponzi ile dola ya hahe ni mruma ila imenye ya jujurenga mwanamme ndwajina sitimize mada zangu oda nabaye mpango wangu uno kanzara rungu zade so ndo activist na kiradi ngamono banzi ya video banu ikawa ngarazifanyo banu trose tro na kiradi mbati jebana chirondo kaimfa ume ikali unga msupeni azali si jaman sabarongo ketsone sukana
yawezo nambao ngamjwa nambe boltole mzee mtwabade mwana matungumwa jina boltole mzee yokawe mjinga weje zuka zirendwa nduha bazenongoza haho na mrenzi wodore jarudorenda na zinyama na mrenzi wodojarudo lapiza na vanhu na mrenzi wodojare safila na vanhu hasibabu mjitekelezo babanu haine vamana timi ya ukadodea gasi vanhu gardeziwa ngamrudezwa nami wakati rulomo ngamrudezwa nami mimpushe mvua mina buhuo mimwiji mimfirwaji micho kama ngamrudezwa nami mutidaza leo kama nama ujango fanya direct bano timpa konje dirisi umlapize uambeka yenjao tsono direct jana usikwa jana dirisi kahaja bano kajaude ya shako borongo wewe onesizo fikira zako timpa kaumlapize umrende mrusi hiru umwoneso kahavaja uzukazirendwa yabu kartuti mu mabamana bengwaza ngwamba uzo kweli bengwaza ngwamba ungwana haki ngamono kaga wana haki shauka uheba usafihe mwenya nyuho bali hao yati njema na rintu ufaume utoke kote hangu nyuloni yo amjojo habaheni na nzao nilapizeheni na nzao banga mwanzo warua nishilie banga mwanzo warua kubaluka nimindo lona haki izo kazirendwa banze ngurambo banu owaonewe haki ndo arishili yao owaonewe haki ndo akomanteo sharti jebanu leo kwa mrajanzo afanye direct banu yaonesa nongo bala tanzo ke bala ngubayo armaila namna humpango wae shabu usafihe mwanyanya idirisi weja negotiatori weja hamada mbaye weja zukazireno mrenzi wodola jara la pizana bawoti mwedo wotu watwania tulapizana watwania turenda na zinyama watwania turende kana suwandu washe cha watwania ndize fikra wive fikra wenese fikra wajibi wenese fikra zao warono kango ono hule warono kango manadamu wala manadamu kamra mshilie shaka ndugo na make na ujisa mbaje banafanya direct reja la kwa mwanyanya reja rende mwanya nyama reja la pizza muru yeye muumwe doda uono kan baraka kamkara ndira badili basi fanya muhimu kwa lelo ni karma suije ya hatu sondo lohunu mjanja ma politiki politika mjijara nzima huyu katika banu ngamjiwa rumana deba kangwa ngwari husuo ni tsange baba fikira yangu njamba fikira yangu yo njema njamba fikira yangu yo kuu shanga mjotanga wandu waone kayo njema bese la alla ngajofa nzima wifai waili shansu sababu zona baba na abu unufaume njo wandu jina wanzoke kwa warungwa bana abu ufaume watobola ndosha wala hwe wandu wamenasewa yoti njema watwania tudea ulatwania tulapizana watwania tubukana kujamba rongo babu sizi kontre wambimda zaho yeja wambego juo hatu zoka zirendwa wo uchafu na rinzizo tobia bizinu bakare somesao wana wenjingwa ridunga wenjingwa ridunga wano bengwa n'umrike na haki ngubohe haki wonoka wimru mjinga mrudaba behaiva na jamu tusafihi wanu mutoda wanu mruna kontre mrongo zambishiha kaze nguwaza baga mzilaani yoti njema yojao ranzeti ya hatu baba nukamwana heli remao za ngozinu garanzoba seko do harwa enti enye gamtina wani sishamsudini koti ani shamsudini ngamumremao koti yokazidi ya shehi shadaburu tumamini kamjuji wani samsudina juhe yarengane na alimama zali kamnaushi waruju abaye salandisa she salisa wanu kwa waje salisa mweja mtoto ni samsudini na baadhi ya wanu wanzuani enti ya hatu jenja wa msajaja garjo ujita yenye ngamona bahara mbao ngasina ngasarma tabu kujamba maruge sankodo baada ya plana kamdanse ruhombi ranzinsi ya hatu elizaja banu mwatsanga fikira ekanga munuka alimama zali mwendo toruma mweleza mwamba fikira wakumarajo elewa uraunu watani ya wahanyu maransi bawu ujinga ikalonga mwanzumke banu dojibi wabani samsulini kumanu na alimama zali izo nizo mwona wakama mwonuka ngamjora puvari wanuka haruma amani gewa kana puvari shekalonga mwanzumfanya tobia zenamna yenye garjumjitsa karishemeza itobia ifanyisha hobanu wanadamu wajoba wanafanya zidirekta zinu watogotso tabaya noti ya problemu armaenti le umru na zazali ya tazazali she amani ya hensi ngio muhimu ya amani ya hensi ngio muhimu wanule wakanyi muharum sobela wa shamambo wanuwa jure jaziwa uperaso mbushu jao izoze hijale bale hijalo tilazali lola hatu weja amani yoya hatu weja baya yoya hatu kabransi wanafikira watiti watodoka mabanga mumsobele yao wanu hahuzu wanu penjao haansi mjokana rieshi mahana zeto biambiza za kama ore za kaurandwa zuzu zikabujirango hale
Chakwanza profite banu msuja upande huo ka upande unga mjunje usukura jina partira maudo shao shanzo kwanza neshele Zimbabwe hapo ndio dao watu wajijibili yao ndo vangwa bare na udisa ngenyawo dahu yehinyanga tojolo za mru yeke na hunya vwake do hunyo pade yehinyanga tojori loza kariranti sijerdo sedio kadi Samsudini ngar tujibiwa wandu mme courage adi Samsudini bezo ujarmeti yo hasaratu sonsipia watu kwa Komori tukwanza ni vile mbabo pande huo shaze baada kauzi ni misabano sifanya muhimu tizonesa kama Mungu ndureze faida hema kalimanu kama wenze rao ko ndo arungwa ubanu rao ko garamba ubanu mbonguze makalima yanu wajutani aka waje watsange fikra runde faida ritaw ajali yezi mwajale makalima yanu riyaonde faida rensi arshivu njema ya maudu kari roha wajodo rangalia wajohesheloka emduoi hatupana ba makalima maili yadunga nao ikamgwa benze retso ya usafilana aminu kasi wa Mungu na singar joreje Mungu watu kwa Komori garjona na wakati wa saya na utukuza fundi wangu fundi Mustafa una hansina mo ya ujeli ya fikira njema loni zona ila ula namna hu jibali yo ha husoni mo wa Komori harumela namna mtekelezo ze darasa zao nila jitihadi ya husoni mo wanu mga ubariki ya uzidi ya rawela wa saya kama wabenze watu kwa Komori garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Salam.